Iya, terus. Mari silahkan kekompakan Man Bandu Krina Aron. Iya, apa yang kini sirine deh? Ya, Man Bandu berkibot kami, mau siap? Bandu Laguna penuh dusta, energi laki sirende. Tampil ke pentas saudara. Ya, enak go rende anak Krina mari. Semangat Krina anak Krina.
Ya, Man Bandu, perkibut kami Laguna, sada Laguna Area ciri-ciri khusus Nina. EP Sidi Laki. Ya, Man Bandu Serjabatan Salih Kendung dengan Bukui.
ko bacikam nusur alu manjaratar tro. Ya, jadi permohonan Banta Krina, arkiteken berngenda per kolong-kolong ta labo ilitkan panitia. Maka artis ngencakari piga-piga si jenda. Maka naman Bandu Krina, apa pegam lo dali, adi tendu karimindo gendang rende, ngata kamu ke meja panitia, maka aturkun panitia katawari waktu na kamu kelandak. Bagaimana mau bas panitia nari kari, maka setah Krina. Apa IP kita sia teta minor rende landak lapor kami ku meja panitia gelah ia terkena waktuna. Jadi inti nari sopel ngarah bintang tamuta makaman bandu anak kami Bapak Ron Rasnandiaron mari nangkih kam landak kam maka terkundu laguna. Iya Bapak Ron Rasnandiaron nangkih kam mari. Tisek narikal sangaman artis tanda. Makana kari selang selingi kami ngenda. Artis tamu undangan aron artis tamu undangan tapai simindo enda kari atur kun panitia. Ya, nagih kami. Ya, man bandu keyboard kami laguna aku nggo biasa nih nah. Sidi laki si rende.
salihkan dulu pergi Pak.
jaron go baca kam kun truk mendoran jaran. Ya, arkiteken go seartista sebagian jenda, maka manbanta krina esi suruh be hibur na kita. Ena artis tenda bagi artis Korea, lana bo asing. Ya, siamati kami kam kerina engkapan masyarakat lau pakam, terlebih man kam kerina si mantak kuta kali bubu kuta bagi pe anak baru kuta. Ijenda kami sebagai panitia edengang man karena bintang tamu tapi ate kami makana arturusen gendang mindo kami membantu engkapan si mantak kuta bagi pe kalibu kuta. Artinya berenda kita ari maka lalit perkolong-kolong malam kedua. Janjita berenda bagenda khusus untuk Karang Taruna Ninta. Jadi ngoseh membanta ulah kakak kari kami salah pas panitia nari. Maka mindo kami menkam krina orang tua kami. Makana baci kari erdalan karena kerja tahun entah peburu arti tedah ikuta lau pakamenda lalit si kita si bangger-bangger mujuah-juah kita kerina ate kami enda kari i peganci-ganci kami kite-kiteken enda melalakal donatorta ulah kari donatorta mindo nggo kari kita ada di siban kari kerina enda nggo kari apati kami maka mindo pendapat kami ada kami nggoban kami tata caranan tapi tata tertibna ati kami landek sekele dan nangki engkapan nade aron si lima merga lebih makaban kami bintang tamu enda ya nangki lebih kam anak kami si lima beru maka pelandak kami engkapan bintang tamu ta seterusnya makana kam kali bubu kami tadiga mergana oga siban enda apakah kau kam landek tadiga mergana atau si langsung sibanku kaigan tamu undang enta makalah kita tekari salah oga nindu kam kerina orang tua kami waktu enda berjalan terus. Ya, artinya bintang tamu anak kami bintang tamu pergaci-ganci kira-kira pergaci-ganci iya ada bagian go lead kesimpulan bas kami panitia jadi naik salah makana kari dari landek kam Ya, Gundari Manbandu, anak kami Nandiaron Silima, mari nangki kam Gundari.
Enda selang selingi kari nina panitia. Nandia aron silima. Iya, mari nak kami nandia aron silima. Enggo kam nentu kunca nagikan. Siap. Ya, manbandu Sri Jabatan kami laguna Rondong Bas Pusuh Sidilaki Sirnde.
salihkan.
dua anak kami. Engkau baca menusur, lalu latar itu. Tes. Ya, arsitek gedung anak tas 16. Ya, manbandu artis kekalangan kami, mari. Ya, anda si Dilo artis si pertama tampil, tapi labo asing membantah artis tenda. Singgo viral terkenal. Rembangka Beruginting. Tes. Ya, manbandu artis kami. Tes. Iya, dagi manbanta kami si Bas Losenda. Imomokan kami dagi Donato Singgosa ibas meja panitia, khususnya lebih bas wilayah Lopakam. Sentabi kami, igelawi kami dagi kam, entahlah kami akam dupas, sentabi kami. Si pertama, PT Sawita Jaya. Salah penungkunan gua ke Enda. Adikai kurang di kari kai bisa di kekurangan. Ya selamat kerja tahun Lopakam. Alo ya aku nagri. Selamat kerja tahun. Oh, bagaimana kini ya? Ya ningku ngatakan bujur aku man abangku ya, Bang Ali Jenda. Enda aku nggo 2 kali ku jenda nake. Uy, nggo 2 kali. Sengenda si pertama 6 tahun si lewat. Jadi langsung saja ti kurende. Tapi si terna merga kai jenda. Ah, Mama Karo? Hah? Mama Tigan? Sembiring? Mama Karolit, Mama Karo? Banyak. Oh, Mama Nangin ada, Mama Nangin. Kosong barang. Kasih pantangnya nah. Ayah, kasih musik bang. Golik sira tanggung jawab. Mama karungku ku jangi kita healing. Bapalem pusuh gawah-gawah kita refreshing. Golati encari suari beringin. Gelah ita hendunana ku tami-tami. Bagi riah naisi ku tabince. Epe melun mama karo dilagam ce. Bagi riah nadu be simpang kuat.
Voucher budi hama karondai. Kosong. Kosong tah lapangi ya. Kosong saja. Jadi memakai siri si Jenda memakai. Mematikan. Mematikanku, ku jalani kita ini. Bepalem busuh gawa-gawa, kita refreshing. Golati encari, suari berini berekai. Gelah itah hendu aku beregin, aku beregin tinggu. Malam kengi pusuhku, adinam sampingku. Maka temani aku, kelengi aku, mematikanku. Malam kengi pusuhku, adinam sampingku. Yes, ada lagu Bujur Banci sambung. Oh, Jenda memang banci joget. Banci. Oi, gelah apa? Gelah hidup iya. Gelah olah khusus ada jenda landa ya. Anterom kami jenda bintang tamu harus berganti-ganti. Oi, kasih musik bang, kotasa. Thank
Ini Adi laki rasina di ginting. Adi kanan dengan kanan. Ginting. 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 Lengong. Ginting. 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 Enduh. 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 Ikut anak-anak. Ikut ibu. Nadi ginting. Ginting. Duh. 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 Gombulan. Musik mati nanamna. Putar lagi. Iya kena rusur sisa, kena rusur si lepak. Oh mama hombingku. Ongkos. Lanaya berhadekah, lanaya ku merawat. Ku tami-tami kena rusur. Tangan aku sayang, tangan aku sayang, mama diriku. Kasih musiknya Mas. Jogetkan lah, jogetkan. Ulang kali naik asam urat. Aku sayang, asik. Iya kena rusur si. Wah maka sampai kena aku bang lengah. Kai bergana. Hah? Tarikan nomor 1. Tarikan nomor 1. Berekai. Bere sendiri. Enak, jelma-jelma masih siap joget ya. Ya. Iya kena rusur sisa, kena rusur si lepak. Oh mama tinggalku. Sampai bawah bang. Labo aku merawat. Ku tami-tami kena rusur. Iya, bagi Sindai kah? Bagi Sindai bang, ayo bang. Kena bilang nggak Indai? Praktekkan ya. Ayo bang, kamu sini bang, kamu situ ya bang. Adi laki raskena nade ginting. Naming geluh hawakna. Nade ginting. Ginting. Enduh. Ginting. Nade ginting. Enduh. Tampan riang ganteng. Mama Tigan. Ayo bang sini bang.
Alo ya aku ya. Nade gintingku. Kain na datingku. Bagaimana cocok? Bagaimana bang? Mati nanam. Mati nanam na. Mati nanam. Iya gitu ya. Adi lagi deras kena nade gintingku. Mati nanam na. Adi lagi deras kena nade gintingku. Mati nanam na. Adi lagi deras kena nade gintingku. Mati nanam na. Adi lagi deras kena nade gintingku. Uga nanam na. Mati nanam na. Adi buktinya oh mematikanku. Kalau buku akan jelas ku tuliskan padu. Naila dikira kamu si kurang-kurang na oh mematikanku. Isi musuhku mematikanku. Kenang mengawalkan rasa musuhku. Adi lagi deras kenana. Cemburu. Uja akan memang. Uga rumah tangga taleng lah. Tapi sepulihkan lah. Udah cerai kita cerai. Ban kam saja ngeda bang. Ceraikan aku mis dah. Uga cemburu. Oh ini pas lagu udah cemburu kak mama tiga nena mah. Adi lagi ras kena nade gintingku. Mati nanam. Adi lagi ras kena nade gintingku. Laka ada suara jagrina. Adi lagi ras kena nade gintingku. Bocor koker bang. Cas. Iya bocor. Lengket ongkos iya. Bocor ya. Ya, Gundari teruskan kami membantu Aron Bruterigan nang ke kamar. Iya, dage teruskan kami dage daftar donatur wilayah Lopakam. Warung Kedai Ekel Lopakam. Sentabi uli kami. Warung Karo Ekel Lopakam 500.000. Usaha dagang cerah tani Lopakam 300.000. Pulung Ginting Lopakam 200.000. Rumah makan Pariaman Lopakam 100.000. Tukang emas Parangin-angin Lopakam 200.000. Rumah makan ayam geprek Lopakam 200.000. Usaha dagang Sanap Taras Lopakam 200.000. Kedai kopi Berema Lopakam 200.000. Toko Ilham Lopakam 200.000. Kedai kopi Tegar Lopakam 100.000. Kedai Bapak Nopa Sembiring Lopakam 100.000. Iya, membantu Aron Bruterigan mari nangkap. Usaha dagang Lestari Lopakam 100.000. Kedai kopi Abi Gultom Lopakam 100.000. Toko roti Ios Lopakam 100.000. Kedai kopi Bapak Aril Parangin-angin Lopakam 50. Kedai Wilson Lopakam 50.000. Kedai Bapak Seri Sembiring Lopakam 50.000. Nande Abni Bulginting Lopakam 50.000. Kedai Teddy Lopakam 50.000. Rumah makan Anugrah Lopakam 50.000. Kedai Bereto Kacaribu Lopakam 50.000. Kedai Timan
Lau Pakam 50.000. Bapak Yudi Sunolingga, Lau Pakam 100.000. Kai lagu aku. Bujuas, menjual-jual. Sekali kasih teruskan. Ya, membantu serjabatan bandu laguna lebih suina ni sedih lagi sirne.
Mansur. Ya, aman bandu serjabatan salikan. Ya, sekalian sikap-sikap Kang Aron Brutaro.
unsur lalu menjar-jar. Ya, gundari seman bandu aron burukaro oras pasangan do. Nangkih kam mari. Iya, imomongkan kami arah meja panitia enda. Man bandu tamu undangan kami singgoseh kambas selosenda daftar kendu ke meja panitia gelah iaturkan karena perlandak. Sekali lagi katakan iuli kami. Apa ikam tamu undangan kami singgoseh bas selosenda daftar kendu ke meja panitia gelah iaturkan perlandak. Seterusnya wilayah Lopakam. Usaha dagang ombar Rambe Melang 300.000, Corah Baru Sinulingga Rambe Melang 150.000, Nonem Rambe Melang 200.000, Jasa Sembiring Rambe Melang 100.000, Nande Andi Berusi Tepu Simpang 4 100.000, Bapak Sela Janji Matogu 50.000, Jepri Butar-Butar Rambe Melang 50.000, Opung Gisel Rambe Melang 50.000, Bapak Loren Malang 100.000, Bapak Sean Siburian Rambe Melang 50.000, Bapak Kevin Tampu Bolon Rambe Melang 100.000, Kedai Kopi Melda Sihombing Laupakam 100.000. Apa lagunya naku? Kayak laguna. Rumah makan Ade Laupakam 100.000, Bapak Delpi Sebayang Laupakam 100.000, Bapak Reo Sitepu Laupakam 200.000, Ismar Peranginangin Laupakam 300.000, Mona atau Maksani Laupakam 150.000, Bapak Laura Sitompul Laupakam 150.000, Nande Andre Butarigan Parsoran 100.000, Liasta Esau Kacaribu Laupakam 1 juta rupiah, Bayang Ponsel Laupakam 200.000 rupiah. Bujur man bandu si wilayah Laupakam. Ya, man bandu perkibut kami, bandu laguna, sada lagu man bandu, enda sidi beru sirnde.
Ya, salihkan mereka bang. teratur. Ya, Gundari sigap-sigap kam aron beruginting. Ras temando.
Iya, meterkam bau ginting. Dage iteruskan kami baca donatur wilayah Kecamatan Mardingding Lau Baleng. Sada Dharma Situmorang SH, anggota DPRD Karo, Lau Baleng, 2 juta rupiah. Kepala Desa Mardingding, Mardingding, 1 juta rupiah. Kepala Desa Lau Pengulu, 200.000. Nande Lilis Berutarigan, Lau Pengulu, 100.000. Toko Dia Simajunta, Lau Pengulu, 100.000. Dandi Tarigan, Lau Pengulu, 50.000. Nande Cecil Berusembiring, Lau Pengulu, 50.000. Bapak Glenn Gurki, Lau Pengulu, 50.000. Bengkel Jambul, Sembekan, 100.000. Ginaitan. Genggompagen bernie nade ginti Kobok kam sayang Kobok langit kera Kobok langit kera Maka jumpa kita turang Jumpa bas-bas nipi Sabar kita lebih nipi Sabar kita lebih Ia tede ate